Uyu ni thukuru wa Akakoro uria na ritwa ringi ni Academy of Korogosho. Thukuru uyu wambiriirio mwaka wa 2013 ni kocha wa Harambee Stars Stanley Okubi, Jacqueline Juma na Steven Kolbaja. Ciana no irathie na mbere kuongereka kuona nginyagia riu mena ciana makiria ma 100. Marafiki walikuja pia walikuwa na idea ya academy, wanatoka Austria, so walipatana na Stanley, coach Stanley, na Stanley pia kawaambia kuhusu mafikira. Ireta njira ya guteithiriria ciana iria citigete thukuru, Jacqueline aratariria thukuru ucio uria ukoretwo na kiguni kurio. Kuonyesha that shule inasaidia ili to take time, but tulitumia advantage juu wanapenda hii ball. Makoretwo magikuruhania na muthako mubira wa maguru kuria ciana iria itahitoketie miaka 11 ciahotire ngucanio kuria gitaro kia Ruraya ta uria Rashid aratariria. Akakoro was the only African team, but for a coach to win this tournament, he has to motivate and inspire his players. So that is what it takes to beat the likes of Barcelona and Atletico Madrid. Ciana ici ni ciratutariria uria mabururi ma Ruraya mamamukirire maigo maumite Kenya. Veli safari huko nilisikia poa juu kila mtu pia alikuwa atakwenda huko, lakini wengine wakuprove na kuenda. Nilisikia ni vizuri kwa sababu ilikuwa mara yangu ya kwanza. Thukuru uyu ni ukoretwo ugithaka maita maingi kuria no nginya makoragwo mekaga maundu mao na njira igwete niguo muthia wamo magatuika ahotani. Venye waliona tunashinda trophies, walianza kuona ni kitu iko serious. So unajua unapata mzazi labda anasikianga timu kama Barcelona, Real Madrid tu kwa TV. But akisikia mtu wake ameenda kacheza against hiyo team, anaona kweli na mtoto wangu anaweza nitoa nje. Atodogotire undu utari morito maguo, thukuru uyu ni ukoretwo ukigerera morito no giki ti kihingica gia gutuma mage kuhingia cioneki ciao. These talents require a holistic approach from both the private and public sectors, especially the government should come in and establish football projects that are meant for skill development for the youngest players. Ciana ici ni kionereria kinene kuona iheo iria menacio mararutithia wira na njira ingi maguna. Thukuru uyu wa Akakoro ukoretwo ukirehe ciana hamwe iria cikoragwo ciumite micini itehotete niguo kugeria kudona taranda ciao. Ngeribotera Kameme TV haro-ini riakwa ni Njamba Njethi Wairobi wa Gatuma.